Ideja o tajnim projektima kao što je MK Ultra nekada se smatrala potpunom fikcijom i ništa drugo do teorije zavere. Kao i tajni projekti za uticajne vremenske prilike ili korištenje daljinskih posmatrača od strane obavještajnih agencija kao što je CIA, međutim, sada znamo da su ovi napori postojali, barem na početnim istraživačkim i eksperimentalnim nivoima. Ispiranje mozga, elektrošokovi, hipnotisanje, drogiranje vojnika i čitavih gradova, sve to je u svojim tajnim programima za ostvarivanje geopolitičkih ciljeva kroz istoriju koristila CIA. Sa druge strane, zamislite da se vozite seoskim putem u severnoj Ukrajini i ugledate džinovsku antenu koja se nadvija nad šumom u daljini. Danas, svetski poznata duga sa 700 metara dužine i 150 metara visine za lokalno stanovništvo je ranije predstavljalo samo metalni predmet čudnog izgleda. Smešten u blizini nesrećne nuklearne elektrane u Černobilju, ogroman protivraketni radar služio je tajnom naselju poznatom kao Černobilj 2. Radar je svojevremeno dobio nadimak ruski detlić zbog karakterističnih zvukova koje su hvatali predajnici sa zapada. To da Sjedinjene Američke Države i Rusi sprovode crne projekte nije nikakva tajna. Crni projekti su projekti koji se smatraju inače strogo poverljivim. Oni su tolika tajna da vlada neće ni priznati da oni postoje i također će kriti detalje budžeta projekta ili će pak obmanjivati javnost dajući lažne podatke o navedenom projektu. Jedan od tih tajnih projekata se zove Aurora. Prvi put ovo se ime spominje u financijskim dokumentima 1985. godine. U pitanju je najtajnije hipersonično američko vazdušno oružje vanzemaljskog oblika, trouglastog, crne boje. Popularni Aurora projekat je trebalo da bude projekat za stvaranje ultra high speed aviona, verovatno bez ljudske posade, koji su u stanju da razviju brzinu veću od 6 maha. Međutim, danas cure informacije da Amerika ozbiljno zaostaje u tehnologiji hiperzvučnih raketa, pa se tako možemo ozbiljno zapitati da li je i projekat Aurora ostala više fikcija nego realnost. No, nema veze, više o ovoj temi možete vidjeti na mom kanalu jer je u pitanju tema koju sam odradio u jednom od prethodnih klipova, pa ukoliko volite ovakve teme, naravno, zapratite moj kanal. Za još klipova sličnog sadržaja mi ćemo se polako krenuti ka Jugoslaviji. Postoje projekti koje je Jugoslavija držala u tajnosti, a koji su bili poprilično ambiciozni. Jedan od takvih jeste svakako aerodrom Željava. Tajnog naziva objekat 505, podzemni aerodrom Željava kod Bihaća je danas izuzetno popularna tema. Vojna baza sa tunelima od 3500 metara dužine, širokih 20 metara i visokim 8 metara, najveći je podzemni aerodrom na Balkanu. Zvanično, za najskuplji jugoslovenski projekat izdvojene su milijarde dolara kako bi mogao da primi čak 120 aviona sa posadom i kompletnim arsenalom naoružanja. Kao i ogromne zalihe goriva, hrane, lekova i svega što je bilo potrebno za slučaj katastrofe, uz sopstvene izvore struje i vode, vojska bi mogla da preživi mjesec dana u izolaciji od spoljnjeg sveta. Vojno utvrđenje je konstruisano tako da može da izdrži čak i atomsku bombu. Izgradnja je počela 1955. a 1968. godine kreacija Dragoslava Sobotke bila je spremna za Jugoslaviju. Ovo samo govori koliko je nekadašnje rukovodstvo posjedovalo tehnologiju i samo viziju u kojem smjeru treba da ide tadašnja zajednička država. Međutim, najveća misterija Jugoslavije jeste svakako projekat NA, odnosno novi avion koji je bio radni naziv za jugoslovenski program lakog višenamenskog nadzvučnog borbenog aviona. Korišćena je skraćenica NA koja se istovremeno odnosila na novi avion i na nadzvučni avion. Prve ideje o pokretanju programa u SFRJ su nastale posle poletanja prototipa aviona J-22 Orao tokom 70. godina. Pa je tako ideja rođena 1982. godine, a u trenutku kada je NA obustavljen, na njemu je radilo više stotina vrhunskih stručnjaka. Bilo je planirano da prvih 5 prototipova, 3 jednoseda i 2 dvoseda, polete 1995. godine, a da serijska proizvodnja otpočne 1999. Za potrebe jugoslovenskog vazduhoplovstva predviđena je nabavka 200 letelica NA do 2009. godine.
Pa je tako vazduhoplovna industrija SFRJ spremala kadrove i tehnologiju za proizvodnju, a partneri iz Francuske i Engleske zbog odnosa cijene i kvaliteta jednomotornog aviona smatrali su da bi bilo moguće predati do 500 primjeraka. Tadašnji nivo znanja i nivo raspoložive tehnologije koji je ostvaren kroz prethodne programe ORAO i G4 nisu bili dovoljni za samostalnu realizaciju ovog teškog i složenog zadatka razvoja i proizvodnje novog aviona. To je uslovljavalo značajnu dopunu znanja i tehnologije, što je bilo jedino moguće ostvariti sa saradnjom sa razvijenim zemljama, izabranje put kupovine potrebnih dopunskih znanja i tehnologije kako bi ovaj projekat uspješno zaživeo. Pojednostavljeno definisano, novi avion bi bio jednomotorna lakša verzija aviona Rafale sa određenim specifičnostima. Planirano je da novi avion bude zamjena za avion MiG-21 u naoružanju Jugoslovenske narodne armije. Novi avion bi bio na istom nivou poput indijskog aviona Tejas ili kineskog JF-17 Thunder. Jugoslovenska privreda je za potrebe proizvodnje NA trebalo da otvori oko 100.000 radnih mjesta, a troškovi celog projekta bili su procenjeni na tadašnjih skromnih 4 milijarde dolara. Ispitivanje novog aviona, koje je 1986. godine projektovano u saradnji sa Marcel Dassault u Parizu i sa engleskom firmom British Aerospace, pokazalo je da naš avion u bliskoj vazdušnoj borbi je bolji od američkog F-16 u svih 10 simulativnih početnih uslova borbe za dejstvo vazduh-zemlja. Novi avion je planiran kao redak avion iz tog doba koji bi na ciljeve mogao da dejstvuje i sa distance od 50 km u vazdušnom prostoru. Ugovor o nastavku saradnje na razvoju i proizvodnji sa Francuzima bio je usaglašen i napisan i samo je ostalo da predsjedništvo SFRJ 1989. godine da saglasnost za potpis. Što se nije dogodilo, pa je tako ovaj projekat, na veliku žalost, kako svedoče ljudi koji su radili na istom, ostao najveći tajni projekat vojske Jugoslavije. Ne znam da li ste znali, ali zanimljivo je da je Jugoslavija bila među retkim zemljama čiji su stručnjaci eksperimentisali i pokušali da kontrolišu vremenske prilike. Najdalje su odmakli u razbijanju oblaka i sprečavanju kiše, delovanjem specijalnih supstanci, a sve je rađeno u okviru tajnog projekta, koji su naučnici uključeni u rad na njemu nazivali Gospodar kiše. Ono što je započeto i donekle razrađeno u nekadašnjoj Jugoslaviji, navodno je završeno i danas tu tehnologiju posjeduju neke zemlje bivše Jugoslavije, a sa Gospodarom kiše mi završavamo današnju temu. Hvala vam na pažnji, nadam se da vam se dopada sadržaj kanala i da ćete u znak podrške lajkovati ovaj video i prijavite se na moj kanal. U opisu ovog videa imate linkove mojih društvenih profila gdje me možete slobodno zapratiti, a meni ne preostaje ništa drugo nego da vas sve pozdravim, pa se vidimo uskoro sa nekom novom pričom. Vaš Novi Anonimus. Ćao!